Nije muzika, to je bolest. Zašto ovo otvara večerašnju emisiju? Pitaju se mnogi neupućeni. Zato što je ovo ekskluziva. Nakon 9 godina general Vasilije Mitu sa svojim heavy metal pobočnicima Živo blato odlučio je u tvornici prirediti drugi koncert zagrebačkoj publici. Siniša Vuco je, povjerio se publici general, ostao kući sa ženom i djecom. Inače Vuco i žena su ponovo super, vratili su se jedan drugome, jako su super. Otkako je u medijima prošao put od veseljaka do obiteljskog nasilnika, Siniša Vuco zakopao je svoju folk karijeru i zainatio se da hrvatskim novinarima neće zucnut niti ja. Je general, zašto neće pričati s medijima? General backstage-u i neće da priča s medijima, jer je tako odlučio, ima već godinu dana. Da? Jel mu fale mediji? Ne. Ne? Samo je još bolje od kad ih nema. Da? Kako se sad osjeća, kako izgleda, jer fit? Super, koji prije, samo što nema kosu više. Vuco, vrati se Hrvatskoj, Vuco! Rekao da ga ja pljunem ako da ikad izjav. No Vuco je zato otkopao svoju najveću strast prema heavy metalu. Njegov bend Živo blato, koje je možda sve skupa odsviralo 10-ak koncerata u 10 godina karijere, ima kultni status među metalcima, punkerima i svim ljudima dobre volje u svim krajevima Hrvatske. Živo blato nisu rock, a ne Vuco je samo nešto cajke rock, najbolji rock, ubica od hrvatskog roka, to je meni zakon, rock, ali hrvatski. Ovo je možda bio jedini plakat koji smo uspjeli vidjeti. Najave koncerta jedva da je i bilo, sve je odradila usmena predaja. A u tvornici se ipak skupilo oko 600 ljudi. Koliko je Živo blato bend čiji se prvi album Konac konca mora imati u kućnoj fonoteci, svjedoči i zborno pjevanje cijele tvornice. To je najbolji album hrvatskog roka od 1990. Zašto? Pa zato jer je pogođena srž rock'n'rolla, divlje, dobro, nekakve tužne, lijepe, kratke, ljubavne pjesme. Od svih kritičara tada, od Darka Glavana, Ilka Čulića i svi, pobroje najbolje lovorike. Povodom 10. obljetnice benda koju slave sljedeće godine, Živo blato bi uskoro trebalo objaviti drugi, dupli album koji će se zvati isto kao i prvi, Konac konca. Zapamtite, ova država, šta se oni strane nas, mene, nas, vas, ja se strane ove države, jedan rabijem na kurac ove države, jedan napravim pičku, jedan ustavno države. Za one koji se još uvijek zgražaju, evo vam još malkice štofa. Ovo je bio sjajan koncert. Super svirka i puno smijeha, a niti jednom nitko nije znalački komentirao zvuk ili rasvjetu. Kao da je to uostalom i bitno kad se general, koji je imidžem podsjetio na Zlatka Pejakovića iz faze Nesretnik sam od rođenja, razleti i zagalami. Neću da štimaviš, neću sova, ja se ispričavam. Stvarno, brate, 30 godina svinaju istu pismu jedno od Ovdje komentarac na volne kula za Afrikance, brate, daj meni, daj nama da jedemo pivo, volne kula za cinice, djelice, pritište, brate. Cijeli bi ovaj izvještaj bio daleko pikantniji da se general očitovao o svojem glazbenom i inom stanju u naš mikrofon. No dok se on i njegov alter ego Siniša Vuco ne predomisle, prisjetimo se nekih bisera. Vuco, šta je bilo? Šta se skrivaš od mene? Ne mogu gledati u tebe. Šta, u čemu je problem? Da te ne bi zlostavio. Znači, ja hoću vratiti čovjeku, normalnome radniku, da on može priuštiti svakih par dana, evo ovo. I posljednji vlak će mi otići, Dalmacija, Kalifornija. On govori o ljubavničkom odnosu kao da je to sport. Vježbaj, diži utege, hajmo, plivaj, ko duže to bolje. Pa šta je sad, to je, nema veze s ljubavlju. Pa šta znam, mi u Splitu prvo pribijemo pa ispitujemo. A gospodin Tandra govori kao da je to žena zagrija se ko moj BMW. Zagrijaj ga malo, BMW bolje, zato se manje zagrija, a stojadina malo duže, ko da su žene automobili. Brže mi prođe vrijeme, veseli sam, a pošto pijem sokove, suzdržajem se samo na gledanju, ajde malo nešto popijem, možda alkohola, opet ne bi, ja to puno možda bi malo samo isprobao te kvalitete.